Kusukela ngenyanga ke yaBhimbidvwane kulomnyaka iVOC Voice of the Church isebenta ngekutikhandla ilungisa yona ke i-app lensha yekusakata letawusita ukuthi ke bantfu bakhone ke kutfola umsakato nasetincingweni tabo. Kungako ke namuhla iVOC batfuleke ngalokusemtsetfweni yona ke le-app lapho khona ke umcondzisi weVOC Zakaria Mthethwa akhuluma ke kulomsebenti uvetile ukuthi kulamalanga cishe ke wonke umuntu usebenzisa ke mahlalokhukhwini kungako ke le-app imcoka kakhulu. Sengikhona kulalela manje kunecingo lami ukuthi chafa vele ngive lo semoyeni ngithi chafa ngimvesi ngesingi chafa ngimvesi siswati ngisenjalo futhi ngikhona kumbhalela lapha e-studio asasakata asengiqela ingoma yencandweni noma ngiqela ingoma iswazi gospel singers ngikhona lapha ecingo lami abe angifunela angifakela ngisashaya kakhulu incingo sengivele ngene kule app. Sihlalo webhodi yaseVOC nathi kumete ubongeke hulumende wakuleli waphanela ivesi lelitholakala kuPsalms 139 verse 5. singu-VOC kuthi namuhla bazalwane seside nethuluzi lelisha. Umfundisi welibandla lase-Divine Healing Ministries Dr. John Neshongwe naye ke bekakhona kulomsebenzi. Njengoba ngingumbishophu walapha e-Afrika noma kufika muphi umfundisi noma kuseza imbabane uma ufika kuphi ngiyatshela lapha ke nakefika Mthethwa wemkelwa ngimi lapha. Etindzabeni teMaswati Channel kubika noHlahlathwala ngena noNtobeko Thabetse kaManzini.